Chini je jeng khorok ni journalist bojak mani je pati mongo tabuk no kut ni kaisa hearing pai phaibani jeng kogong kha jeng je Jagadish Deborma ni tijul mane ko oja bai oja ma bo khorok broi je jeng lama kasu bukha a bolai mani pati mongo pochim thana o jeng case kha case mani pore borok thanani sahajye tai je tabuk chini press club ni president Pranab Sarkar songrok ni chuba chubaino motamoti police thana ni borok bo romkha o khorok bri romjak kha oro tai Jagadish romjak already tai Joydeep Deborma Pintu Deborma tai Rakesh Deborma no romoi tini court o tubukha case to accept no abo sapayo court o tini hearing jeng pai phaikata tabuk naijene kha jeng to hearing o thangi phaika jeng justice mana nango je justice chini je journalist bojak mani yagulo je chini je odhikar tai bobishoto buino buimai atui tai buino amahai thungmai atui eba obahai kebo yapita barok thung o justice jeng nayo abo bwskangni salono tai bebak kok jeng update no ro sanai tini asno hambai।